Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ebusuafo Christiana Awuni a wotwasene wa Ghana hanom na big Akwes a no so etwasene ede ensembia tudwa afa honorable Abena Cecilia da panin sema etwegu mekanin sema etwegu a mekere nemba wafumi eni ono mutifie a omo atumi awia sika pudu anyi sika ketwa $1 million, 30,000 euros plus some Ghana cedis bia abeto dwane bia etwe na basa nasre. Christiana Awuni na big Akwes de ensembia beto dwa afa ensemu ho na omo nsema omo kenina ne se Ghana fo yani ate ntinya dia 2024 yebe keep NPP4 na se bi omo nsemu omo di na ebusuafo menka senche no yenti ensemu omo di ato dwane yensa nsomra. Yes. Now we are and you good them. Ah, you who feel. We resign and our constitutional prosecutor. We resign you. So wazane rio. So aye den you. Asam no beche chire no bo. E beche chire no bo. Ya den be family kwan so. Baby onye sika no me chire yen. O me cheche mu nchira Ghana fo. What you say na you say na work ye youth. Look at our youth. Send your woman bre. Enkwale yi bre dwuma ni ho. Muba man create job bia man nya hwe mano pa kasa yedi kasa two tables ni yedi kasa ahomaso ena me yesey ena me wo billions ena metimi ato Ghana ena metimi ayesey sabi nkwa siakeka nkwa enkwa siakeka eno na ye dan enu na ye dan na mo ba asimfo so ye huro mo ho mo kasa Ghana fo ye omani atio ye ni ebie asa atia ka ho ye nim ne ye ne ewom ene ye nim ne esesi a ye komu enti ye tra ho omo fa ye sika nwa na nka bio ya sore ne ye be ko so age hwede ye Sade me so yes odo media kakra metumi aka ne se me ho sesisia no ade aye se bi disanan sam so wa wia sika pudo se dika akokcha ne dem no wote so na wo ka wo be ka che so obi awia wo sika wo boa unim se na obi akwakofa ohia ni bi akotwa obi bo de na mo de ne kwacha prison na krofo te Ghana ha wia sika pudo se no de obi nche ne se wa wia se ba ne se wa wia aba sika onya no he ina mbisa so machine woni de o wa fidi egu ne de ma wo twaska sika ne free hin enya Ghana sika ana sika ne free hin that's the point no na so obeka obekire ba bi sika ne free unim se sa asem wo yi Mahama Breso mami bi babo ntin Victoria Hammer no a deputy communication minister yes was this when $1 million uncle be jai and speculation yeah or speculative yes the end of the day no I feel okay and we be recording wakan one ano and we be recording no it is onu mpo no a onu kwapo onyaye no waka no no be recording kwapo no die na de no yes na we are and you good them ah ye who feel we resign and our constitutional prosecutor we resign you so wazane rio so aye Ebusuafo ensemwe na Christiana Awuni na big Akwes de atudwa na ebusuafo Christiana Awuni na big Akwes no me sure so mo adwen ne bibi wo ho sebio bibia enye okay na mpese mbi so mo say is everything all right, is everything okay with them say no mo ka say Ghana youth ye ni ate no ye ni di ate papa sisi politicians no wona nka so obey steady. Christiana Awuni na big Akwes so say wo big Akwes krade nka won se mfata so obetimi abendorse political party bi na to abade amasa political party because wo big Akwes uko endorse agrada eye sika gari ho advert de mano meanwhile now you knew pass sika gari eye scam but uko advert mano the same thing we know some man penny that John Dramani Mahama and na NDC amayoko no yes scam. And so you are campaigning for them just for your selfish interest. Christiana Awuni, sa campaign ya moye de ma NDC amayoko e de ntia
you are aware so man penida da John Dramani Mahama and NDC amayoko omoba dukandaya NDC NPP omo ye pe mubeti mi aswe so man penida da John Dramani Mahama and ne governments ne ministers na ne MPs no omo ewia Ghana sika 50 pesos impo they stole Ghana Ghana fugenska ena aside enokra no hwenia ma omo beye so enye se NDC amayoko ni echi omo ye echi omo but NDC and NPP they are the same omo no omo di omanye wu tinka me expert say mo hwe Nigeria dey see celebrities both musicians na actors na actresses they came together and omo pair different person it sounds omo di omo man hunti monya funti wo Christian Awuni na big Akwes 2024 man penda da John Dramani Mahama ba na nyame nkoyi a you no care because the light nyanya light ndem nyanya light nya djuma emfa mo ho because campaign na mo ye no man peni na NDC fo dada o man penda da na NDC fo ba you will get your share you will get what you want into so mind bokra emfa mo ho but e mayan kan kire mo se na mo ka say Ghana UDC any ate no ye ni de ate ankasa o man peni da John Dramani Mahama na me say nti ye nya youth bia ye benya rese woni mu a ye beto NPP na NDC ago but NDC na NPP omo wo Nenda we say NPP yenda we say NDC ye na say mo celebrities so mo akwa di NDC achi which you know so man penida da John Dramani Mahama just 7 years ago ya no fear member I dey over 1 million vote too no which means no your worst president nti munje nsem hu na mo keka no Ghana nya nkwa dia ote Ghana nya ntafo dia ote eya adwenkyere sama nti sa de na se obia wo ne will baby odwan pe na odi ne fufuo bo nipa ni decide so obeto ama CPP obi kura ho no ma okwa aba no onkonkotu na odi team omomo ho nyina wase mepe omomo ha nyina no a se ballot paper no ono so be kan kire nsen enti ye nkyerɛkyerɛ wanya abotre na wo kan bibi kire nipa no convince nipa no mane wuni enti ese oto aba ma wo na mbom ye nkonkodi nipa natem meanwhile baby awudi o matem a and na wasoma Kevin Taylor say kodias antifo natem no ye to about the last elections 2020 no wunya vote bebre efri ho ma okra hu say oh yes it is very encouraging and no na ehyem nkran say da bia oh and say and da so say da achen bi no ye benya nipa ma still na ombeto aba ma ye na adenti afi de wasoma nipa say onias antifo natem ba oba ya wodi atem no we ye boniayefo me ka kira antifo akanfo John Mahama oye boniaye ni on appreciate bibia John Mahama no we boniayefo John Mahama we boniaye ni papa wo wani soni asantifo ye nyina abaye toma wo asantimam nyina no asia ehefo na to ye na mo so dan betante mo san na asantifo de na o muti sei no ye kan nipa o mo ye tribalistic ya mba cha obeka ja ngunafo ho